Anya laki din! Ay, imbag pa'y ni Kumari Lucia. Ha? Tapay ni Kumarim Lucia Milda. Nakunak nga na imbag pa'y ti Kumarek, gaputan na kay rugi matan iti basit a negosyo na. Apay. At daya negosyonan. Kat no aglaklako iti sidaan iti sango ti balayda. Kasta ka de. Ay katusto Tapno isupay anayon ti income da nga agasawa. Nang runa kat talon ti anak da. Kat datangay kumamat, alima ti anak na. Anya. Ay, kaano ak nga tamot ay ama kay rugi iti uray basit lang a negosyo. Nadanto ka dilat Milda. Saan mat nga amin akayat ket maala iti dinadaras. Makitang danta. Ken, suruan tate agtipid, tapno matungpal day takayat mo. Anya lakit din. Naida kayo magayam tatapon siyo. Anya ngay day ta nakasupot nga imatyaw. Ha, ay ikwa, karne dito. Napan ko man ginatag dyan ni Lucia. Ah, kasta ka day? Hehe, Kat ado pa'y tilako na. awanan naibusan. Siya karon tinagilas itilako na akarne. Mabili mo tilako na sika. Anya? Kanayon ang maibos. Iso kanayon mo't abaro tilako na no iti agsapa. Ay talaga napigsa at inegosyo ni Marilu siya. Huwag nga ron. Karugrugi na pa laang, ado-ada gusto customer na sika. Saan nga min una adakil ti ipatpatong na kart? Kas jay tutuladam, damot panggap mong agnegosyo. Ay, huwag nga ron tata. Sapay la kumata makarugi akmatan. Adda na panunot ko lakay. Anya day tabakait. Angam, sakbay man nga ituloy mo day ibagam kuma. Pangasi man, ingka pa agtutbras. Anya? Maditi angot day tangiwat mo, Milda. Pangasim ko nakmanan, ingka agtutbras. Ado mo tiginatang ko atutpes iti na panalawas Sana ya? Ay, sikakit di mo. Makadadaal ka mo't iti aldaw. Salbag ka. Pudno ti ibagbagak, Milda. Kan may pagsaya atam day ta. Anya lakit din. Ay, tikunak, umutang aklaangan iti Bombay. Anya, umutang iti Bombay nga ibagbagamit. Umutang ak iti 15,000. Pagpunak mamut nga aglako dito isang wanan ti balay. Sigurado ka, kabaala mabayadan no bilang laeng? Apo, kaslawan pa nagtalag mo kanyak nga asawam. Mabiit ama ibus ti lakok no bilang laeng. Nang runak at asidag ti paradaan dito'y balay. Ala adakan ka dahi Milda. Ang sakbay ti amin. In kaagtot bras kunak manayon, pangasim! Kaya't mo asawan, nakautang ka iti Bombay nga ibagbagam Milda. Wala na, nakautang ak matlaang idikalman. Kasta ka day, kat kano nga iti panangirugim panaglako di sango ti balayaw. Intun Lunes nana. Itaalawas ti kat mo asawan. Wala na. Naisimpamat nila kay ko ti paglakwak. Iso anak kasaganan. Tilangan gumatang itilakok ti aramiden mi intun Domingo. Iti kasta, makalako akon intun Lunes. Nasaya at ano kasta, kita ni Lucia, pumigpig sa ti rinogyan na aniguso. Uray basit lang, ado ti customer na. Wen nga rod nana. Sapay la kumangarod takas jay tumat ti pagbalinan ti rugyak a negosyo. Iti kasta, mabayadak ti inutang ko a kwarta iti Bombay. Sapay dakkel mat agatan. Anya lakit din. Aglaklako ka matgayaman, Marimilda. Ay, wen mari. Ay, nasaya at tada ka. Gumatang kan itilako. Si kakit demot, Mari. Awan pa'y kwartak ita. Amumatan, awan pa'y ti pinagsusweldo.
Alakit din. Uray ipautang ko kan ka. Ha? Mga lakamutan iti uray may 1 kilo a pork. Mabilbilang pay lang namin tigim matang kanyak manipo di tay bigat. Kasta ka di, Mari? Wen mare, makapaapal nga rod ni Lucia. Di nang rugi kat ado-adagos ti customer na. Kasta talaga, Mari. Tinapadagkat itultuloy mo latta. Umadon tulad ta ka di. Sa bagay matkit di Gagangay na la ita, takarugrugim. Ngam no maamuan to amin akaarubang aglaklako ka iti sidaan ditoy, gumatang dan tumat. Sapay la kumangarod kumare. Alan alaamon ti may 1 kilo a pork. Ipautang ko kan ka kumare. Ay, kastaya. Diyak napansin 5 basak ngamin ija iti kalman. Iso nakitak, Mari. Pinautangan nakpay nga rod iti may 1 kilo a karne. Diyak kumakayat kat. Ew! Nusyak! Diyak kaya orang ipautang na. Siguro, orang sulaing taad na paglakwan na dito yan tayo. Ano sa kamapan gumatang ija iling to gumatang kenkwana? Anya? Katuan. Asino mo ti may gumatang kenkwana? Nagturad ang mga irugi ti kasya negosyo. Di na pa'y ununain ti bagina. Kasla imburnal ti angot tingiwat na. Promises. Day tangarod kumari. Iso adyak kumakayat nga alaan ti karne nga ipapautang na iti kalman. Ngam amangan ngamin og sakit tinakam na kanyak. Kapag ako yun, ayoko. Tayo impaburok nila kay ko iti danom. Namintalo na pa sinukatan ti danom nagpaburkan na. Tapno ka no maikat ti germs no bilang laang. Amumutin nga mintingiwat day Amilda nagbangsit. Hindi pa makatudpras. Nagyelo aming ngipon na naging hisped at tuma. Hay, naita ko mati suruan na itang aglaklakon. Tapno ado ti umay gumatag kan kuana. Anya laki din siya nga babae. Oh, sigamat gaya mare. Gumatang ka man mo't itilakok. Bigbigat kamot kumare. Mapanak pa lang ang trabaho. Katisong, si Danyo kadagiti ka trabahuan. Ay, saan mare? Adabalon ko. Kan adamat balon da. Si kakit di mat mare. Italaang nga lakwan kay tilakok. San ka paya gumatang mat? Inton maminsan tulangan mare. Ha? Kan may sa, inaldawak mo tama pa nigiilikan. Anya kalakit din mare. No saan ka gumatang itilakok? Ibagamlatan na saan ka gumatang. Sana kastaan nagadupay lang nga sasawam. Anya? Ala, inka naglugan iti tricycle. Saan ka na sumanao dita? Malas at talaga iti panaglako da bakla. Lumanabas tumat ngamin dito'y balay. Oh. Apay manan anak ko namday ta, Milda. Malas nga rod. Basta lumabas day jay dito'y paglaklakwak. Saan ka makalako? Nakarkaro pa'y siguro no iso ti buena mano. Sigurado nga awan gumatang iti agmalam. Si kakit dimat. Tila ipagpabasol mo iti tatao. Pudno ti bagbagaklakay. Saan mo kanunungan day abakla no di mo kayat akitusan ka? Anya? No, dala ko masabali ang mabalin na pagnaan. Saanan ang magmag na dito'y balay? Ay, malas at talaga iti panaglako. Oh, diyak man amukan ka, Milda. No, masabat mo, ibagaman asaan alumablabas dito'y balay, pangaasi na, kanya lakit din. Nay, malaman Mari, ngam adupay lang tilakom. Kaslasan anak naksay. Kasanumat nga minamaksayan, malas tumat nga minadya bakla. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kan asino abakla ti bagbagam? Asino pa'y kumangay, no saan aday jay abakla kumare managalas ti ugali na, makamalas. Anya? Mabit lang. Anyat basol na kan ka? Ay basta, malas di jay bakla. Basta lumabas dito paglaklakwak, pulos ngawan gumatang, salbagkit di. Ha?
Malas ti pan na kay tao na tiyawanan bay na bakla. Total, nasingad kayo umat nga kumare. Ibagaman kin ko na asan ang magmag na dito paglaklakwak. Ala, katuan amare, ibagak to kan kuana. Gabukan ko na sa anak ang makalaklako iti lakok. Awan paikit din pagbayad ko iti Bombay. Salbang! Pangaasim man, Milda. Saan ko maatila pabasulam? Gaputa saan ka makalaklako itilakom? Anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakababain mo't nga ibagbagam iti tattao, aga po kinibakla ket saan ka makalaklako. Anya? Kasanon, no idaanon daday taken ko ana? Oh, di kat nakababain ka? Oho. No adaman nakababain kada kami adwa, isua, saan asyak? Kan may sa, pudno ti bagbagam. Milda, Tunggal lumabas dito'y balay, pulos asa anak ang makalako. Ay, salbagkit di. anya? Malas at talaga di dya bakla. Iso ang malaglagip ko ti bagbaga dagiti babakit idi ang malas kano ti bakla. Sumardan ka man, Milda. No day ta pa nagsasaom iti awan ka iskan na, ket napan ka nag-toothbrush, nasayaat ko ma. Tapno saan nakasla imburnal day tangiwat mo. Anya? Ang mga nuad dapay maawi sa agumatang itilakong. Ay nasaya at madanagranata si kabakla. Apay nana. Kata ka din napatig nga pagayo. Saan ba ta napatag? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ha? Ibagaklaan, ti kanaw na ibagbaga da dya Amilda. Anya? Apay? Hatagan ti bagbaga tayo Amilda? Ibagbaga na kadagay ti tattao, agapo kanukan ka, katsaan ang makalaklakaw itilako na. Anya? Kasano kumaga po kanya? Tunggal lumabas ka kano ijay, pulos asan ang makalako itilako na iti agmalam, nga ure asidag iti paradaan ti paglaklakwan na. What? Malas ka kanaw, sigun kan kwa na. Walang connect. Anya laki din di Jamilda. Siyak paya talaga ti papasulan nun. Asan ang makalaklako? Nilo siya kanaw, iso akanayon ang maibustila ko na, gapaw ta saan ka lumablabas ijay paglaklakwan na. Tiyawanan ba'y nababahay dyan? Tila pabasol na. Iso asa na makalakna ako. Kapoy ti kaslaimbur na lang iwat na. Asino ko mga minti may tagumatag kan ko na ngay. Agsaupay langit kasla septic tang tiangot na. Awan na talaga ah. Anya laki di mo dadayay. Aywan mari, kanayon akas na tibagbaga na tunggal lumabasak ijay paglaklakwan na. Po na yan di Jamilda. Tila ipagpabasol na. Day tangarod ti dakas na, ibagbaga na pa, asi kakano ti malas no apay asan ang makalaklako. Bayam, tamapan ko man kasarita, iya paglaklakwan na yung tumarandama. Tsak ang mga kastagam, ti pagpaganay, tilikliko na ka. Saan lang asyak tinang ibaga na iti dayta? Ado kami mari. Wala, imbagamot lang na ising kanya. No lumablabas sa kijay. Awan mo ti pagpagana. Kan may sanak mo na magdaga si Jaya. Lumabas sa klaan man. Kat isumat, tunggal lumabas ka kano ijay ang matalyaw mo dagiti lako na, pulos asaanin ang makalako iti agmalam. Iso nga awan ti may tagumatang itila ko na. Kapo iti kaslaimbur na lasang aw na. Tawanan ba'y na jayan? Day tangarod kat, pudno day tamari. Isuman ti bagam kan ko na. No negosyo kat panaglako, naskan ko maana dalos iti bagbagi. Katuan. Agasa man ngamin. Ag-display itila ko na asaan pa nakadigos ka nakatutbras. Sa ita, tila pabasulan na. Nakapasa na makalakla ko. Salbag na dyan babae. Ne, ato pa lang tila ko Mari Milda.
Madlaw saan pa'y anak sayan? Ha? Siguro, si Katimalas no apay asan ang magatgatang tilakom. Nga uray maya ti location ti paglaklakwam. Anya? Apay amapan may bagbagay ti tattao aga po kanya. Basta lumabasak ditoy, kahit saan ka na makalaklakoy dagbalem. Ibagbaga masyak ti malas. Ha? Hoy, tapno mo man niya. No panaglako ti negosyom, nasken anadalos ka iti bagim. Sana kasta. Si kakit di man. Nagano ti lumablabas at at tao nga makastakit din ti bagbagam. Agbain ka kumamat Agbain? No adda ti rumbang nga agbain. Si Kadayta. Saan asyan? Salbag ka. Sursuruam nga minta agdigos ka nagtutbras. Tapno adda maawi sa gumatanggan ka. Anya? So nga awan ti mayat agumatanggan ka. Gapu iti kasla imburnal ang iwat mo. Kasla siptik tang ti angot na. Salbag kidi. Kinaangtod mo. Asaan ka makalaklako? Sana tila pagpabasulan. O di mo kaya't matibag ko na subsob mo. Mari. Mari nga. Sanak man nga awagan ako, Mari. Taon ko, Mari, akasken ka nagpangsitingiwa na. Mawatan! Kasla utod! Anya nga ita, si kalagit nga ron tinakababay ni tita tao, salbag. Anya? Nagado tita tao nga aglabas iti kalman nga imay da bakla. Nakababain lakit day. Kuala kay. Basol mo no apay akas ti imay na imbagakin ka. Ita, amirisem dagiti imbaga na. Pudno magtsan ka day. Ha? Iso asaan na tila pampabasulam no apay asaan ka makalaklako. Malas-malas ngayon kay bagbaga. At daya nga min titawa malas. Sana na maulit lakay. Ay rumbang lang. Iso atap no adda umay gumatanggan ka. Agdigos ken agtutbras kamet ngamen. Adda ken ka ti pari ko. Ngam ipapaasol mo pa iti sa bali a tao. Jesus, baliwam day tanga ugali milda. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nabartag ka manen, manong amansyo. Sa dino tinaggapuam. Sa dilo kumabal. Igaili mo na. Inal daw samot nga agpaili ka. Naimbag man, tada kwarta gasgastusam. Wah, anda. Sakpay ko lang. Imbis nga idulin mo ti kwartam, tapno adda igatang mo iti masapsapol mo. Saan mo taarak mo ti pangpangrunam? No si bibiyag pa iti asawam, sigurado a pagsasawan na kadayjay. Basta talaga tibiyag kamsak. Masapul ka gindo tayo bat. Oras ang paminsa. Ang lalaki din Sobramat nga minday ta panagin enjoy mo. Tay kunada nga rod, lahat ng sobra masama. Saan samat nga amo ti anak mo ti kastangar aramidam? Wah, saan lalaki din kabagis. Amok na raramidak. Ha, saan na masapul ang mabuwan nito? Wah, awalan sa ibagam. Mapalilan sa gawin. Ha? Agkapi tayo pa, yan ti Sisil. Agyaman naklaunay, edo ka anakan. Anya nga minan ti gagara man ti. Imbayak, tanapatag ti ibagakan ka. Amom ka de, ti araramidan ni tatang mo. Ha? Apay ni tatangan ti. Inal daw amabartag. Jak amo, no sa dino ti pangalalaan na iti kwarta nga igatgatang na iti arak.
Anya laki din ni tatang. Inton kwan, ibaga naman nga da nasakit iti bagina. Day tangarod, kaanakan. Mapan mo bisitaan ni tatang mo tabagbagaam. No siyak akabsat na, di nak matipangag. Masapul siguro apagsasawam sa agnakam. Tatang, umayak man. Anya ti gagaram. Nadamag ko nga, barbartek kayo kano, isong imayak. O sino mo din nakadamagamit ti dayta? Nga ti Sisil ah. Oh, anya laki din ni Cecil. Indaro na pala ang kengka. Kitnamnamin sa laang mo dayjay. Napagbalinan niyo pa ilang nga ulbod ni ante. Panghasyo tatang. Nawan ti daddo mga ramidin niyo. Maturog kay gidi. Sana tila papapanan niyo. Sana gaputawan ni nanang amang bagbaga kada kayo. Pitagsubli kayo manan iti sigod a bisyo yaw. Anya laki din. Adda ka matgaya man lakay. Kasangsangpit ko lang bakit. Kat, kumusta mo't ni tatang ijay? Nagsuker nga raw bakit. Nakitak ti ado abuti ti arak iti balay. Sa bali pa'y manan ti arak iti inuman. Ay, ang nangalaan na nga iti kwarta gasgastusan na. Ay, dahil tatijak mo bakit. Di naman nga raw ibaga. Una yan ni tatang. Di na panunutin si salon at kin masakbayan na. Jak amo na niya ti adday iti kapanunutan ni tatang. Jak amo na niya ti adday iti panunot ni tatang. Saan na mabagbagaan? Bakit? Cecil, ading ko. Cecil, umayak ban. Anong amansyo? Naan ano ka? Anya ta nakasako, abi nagkat mo? Ah, ay, mabalin ti makipakan. Na, apay, awanan ti bagas mo. Naibos nga rutan. At datiin na po'y, isunalaang nateng ti sida. Awan na ba? Ay, anya kalakit din manong. Si kalangarudan ti makipangan, agpili ka pailaan iti sidaan. Mala, mangidasar ka makarod iti kanak. Mabisina launay ka. Sa dino ti papanamaya, badom samet ta nakasako abi nagkatmaw. Mapanak iti ayan ti anak ko kabagis. Pinapanaw na kami nun ti nangilakwak iti daga kang balaybe. Anyat ko nam. Inlakom ti dagaken balay apag nanaedam. Huwag kabagis. Ay nagloko kan. Isumat lagayam nga ado ti kwartam. Naibos nga rodo ti bayad na kabagis. Ay, talaga adi ka agpampanunot, manong. Asino tinangibagaken ka nga ilakom tinakaysaadan ti kalapaw mao. Napuuna yan ti kasta. Anya tayo tayong sako yo tatang. Dagiti kaus ko, anak ko. Sa dino ti papanan nyo aya. Ay, kwa? Ay, mabaling ka dito makipagdag dito yung balay yung anak ko. Apay ti kalapaw yung ay. Awanan. Sabalin ti making kuko iti kalabaw. Agraman daga anak ka isaadan na. Anya? Ay, hindi kay maawatan tatang. Inlako ko anak ko. Ha? Anya laki din tatang. Apay nga inlako yung ti kakaisuna adagayong ay. Di yung pa'y mo't impakpakam mo kada kami. Ayan tinaglakwan yung ay. Awanan Di tayo sublian tinapalaba sa anak ko. Sambod lang na may suble. Wen angam san mo't anasaya ati kasta nga inaramid yo. Ayan nga ti bayad na. Naibos nga rutan. No kasta, bisyaw tinangigastusan nyo, itinaglakwan nyo. Nailaw anak lang anak ko. Anyangan. Ay, mabaling ko tiyag na dito yung balay yaw. Ay, kasaritak ko muna ti asawak tatang. Saan ang mabalin na siya klaang tag desisyon? Anya tar aramidin ni tatang dito'y balay. Kun anya di nakasako a binagkat na. Bado na dagi jay bakit. Anya?
Inla ko na mong aminan ti balay kundaga na. Kaano pa'y? Hindi na palabas sa tawon pa siguro Iso akayat na ti agnaw dito'y balay. Tawanan kwarta na. Ay, naglukon ni tatang. Kahit, anyangay ba kahit? Okay lang ka diking kang agnaw ni tatang dito'y balay? Ay, katuwanan Awan mo't sa bali apapanan na. Tagmay-may sakamot nga anak da iti day dinanang. Ni, anya ter aramidin nyo dito kusina, tatang. Gadi mang angot ko. Ha? Ay, tay inlutok apangaldawan tayo, tatang. Sinigang nga baboy. Gusto ka na. Wen, numabisin kayo, mangala kayo laang iti plato yu, tamangan kayo. Huwag man nga raw. Mabasi ng launay. Addain na po'y iti lamisaan. Ang yaman ng launay. Sige, panawan kayo pa'y. Saan pa'y ngamin anal Pastor Aramidak ijerwar? Da kayo matan ti makaamu-amangan. Itlog man, Mari Carla. An-anwang ti itlog, Mare? Isulaangan ati si daan mi kadagiti ubing, Mari. Kati karni aginatang mo nga itay. Hayawanan, Mari. Kinuntrata damutin. Kinontrata? Diyak maawatan ti kahit mo asawan, Mare. Inibos ti rawat akatubangak, Mari. Anya? Nabaulan na nga inibus ti may sa kilo a karnit baboy? Un, Mari. Awan matan ti karni a makitak. Sabaw laangan tinagbati iti kasirola. Ay, oo na yan. Rawat mat gayam ti katugangan, Mare. Un nga rod, Mari. Sa anak mat nga imot iti panagkunak. Ngam nalabos matan ti kasdi nga inaramid na. Sige, Mari, mangtad ka mangki di iti itlog dita. Isupay laang ati anusan mi asidaang. Anya ngay nga rod. Anya laki din. Kumusta matan ti biyag mo dito'y Manong Amancio? Bayat rata ka bagay. Lumukluk magkapayan. Wala. Kasar talaga nun naimas sa kanayon ti sida. Naimas mapiman, ti luto, ti manugang ko. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Ay wan gayam. Adati inyag ko anateng kan prutas. Kwarta ngay. Awan itid mo. Naa. Ad-anwam ti kwarta. Kat saan kamat nga gasgastos dito'y. Usto nga minan ti bisyo kabagis. Day ta bisyo tinakay sagmakam. Isong agnakam ka kumamatan. Kano adda mabalin mo a pagtrabahuan dita. Agtrabaho ka. Tapno matulungan ti pamilya ti putot mo. Mangantayon, Risa, bakit? Albam na kita ubing dita. Wala kay, mabit lang. Ay, sus. Anya laki din. Awan mo tinti adobo asi dami ko ma. Tatang! Tatang! Apa ka na? Umay kayo mampay dito Anya na yan. Anya tibag ang edaw. Ayan nga ti adobo asi datayo. Nay, kurak laki din nun nangang kayaw. Apay, sindayo amin. Samo ka ka nangang kayaw. Anya laki din ni tatang. Tunggal da kayo ti umununa amangan. Maibusan mo tinti kabalayaw. Sorry Diya mo nga minambo saan kayo panangat. Mabisina ko na yung ngamin. Iso basta nanganak lata. Hindi na nakita kasi da. Unayin ni tatang. Agasim nga na dyan. Nabailan na nga inibos ti adobo. Bakit? Kano idi pa'y akas na ti aramid ni tatang lakay. Talaga arawat. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta. Ay, yakam mo.
Jak mabilang no namin ano nga inaramid na tikasta. No daduma, uray ilemeng ko, mabirukan na latamot. Sa anak nga imot, ngam sobra mo ngaminan tikas jay. Di na amo nga ibatyan ti kabalay na. Dayta ti jak kayat ken tatang kahit. Kasaritam ipalawag mo anasaya at kankwana. No daduma, mabainak mo't ngaminan amang ibaga kankwana. Ta mga no panunutin na nga imuta. Kitain nyo man enta si datayo, tatang. Ah, Amangan ko nak, no kontratahan nyo man ay. Saan kami peanangan? apa ya kastamot ti bagbagam sa kaedo. Kaslasandak mo nga aman o kastalag. O no, nasakit sinakam mo. Talibre ti panagnaid kan makan ko dito balayo. Sana kasta tatang. Tikayat ko laeng, ibat yan na kami mo titisidaan mi Kanayo mo kaming umun, una kayo amangan. Kun ibusin nyo mo ti masida. Saan ako namangan? Kukayo tayo lutayo. Anya? Nakaimot kayo launay. Nay, sa dino ti papanan nyo tatang. Insa ko yung mutin, nagitigamit yun. Pumanaw ako nito na ito ang lugar. Anya laki din ayan ni tatang. Saan ka mga rabrabak? Talaga pumanaw ako. Saan ko ngay pilit ti bagik dito? Sa dino nga ro ti papanan nyo ay. Makamuditan. Ay di kaya aramid man tatang. Awan ti imbagami, pumanaw kayo. Awan na. Ngam nasakit mo ti kasda parang sasaw kanya. Pinalagipan kayo laeng, tapno intun sumarono. Kit amuyo ter aramidin nyo, tatang. Wow! Oran dapat si bagbagam dita. Pumanaw aklat ta. Pero yun. Anya? Limabas ti katugangam itay mare. Adamot imot na anak ka sa ako. Sa dino nga iti papanan na. Pimanaw, tagimura mare. Anya ko mati makagapo agim mura. Kinasarita lang nila kay ko may papaniti si dami. Isumot ten tigimuraan na. Anya nga iti ko na nila kay mo. Di yukot ay aywan tila kay. Saan pa'y lang tapno maamiris na tibidot na mare. Nubaybayan mi ngamin. Ang mga nudi na baliwan ti kasdi nga aramid na. Kasano mga ngamin. Idi adda kwarta na, tilanap na panan na. Inla ko na tidagakan kalapaw na. Saan nga amo ni Edo dayta? Sa ita, isopay lang ti kasta. Sa bagay mat kit di Narigat mat lang ti agul ulimak nga gaduma. Pag naunak pa man ito'y balayo, kabagis. Apay nga ada ka manan. Kunak man numayat ti biyag mo ijay ako nam. Kita limok magkapayan. Makapaupay na mga menu na droma. Anya tinakaupayam aya? Nakaimimot na mag... Anya? Dahil tatipod na. Ora ni Edo ng anak ko. Naakaran mo tanito kinaimo. Awan matan ti prito abangos nga ingkabil ko dito'y lamisaan itay. Oh no! Ay, kabagais! Umay ka mampay! Apay ka di aya. Awanan ti adu sa ludsod! Basta umay ka! Oh, turbo ka lang unay mo dito panaturog kabagis. Apay ka di aya. Asino tinangibagakan ka nga ibusam ti prito abangos? 5 apiraso day jay! Sagay sa tayo kuma! Ay, ka. Sinda ko na. Sayang kami no, mabanglas. Naa, di na kang pinanunot mait. Anya ngayon ti si daan mi ita. Tiamok kami nalpas kayo na lang. Anya lakit din ti kastamanong. Rawat kamat gayam.
Amangan mat no dayta kinarawat mo ti makagapaw. No apay ako nam nga imutan da ka ti manugang ken anak mo. Wah! Awan nagdumanyo ti Dadya Arisa. Ay, saan mat ngamin amabalen nga ibusam. Nagalas ti kasta. No sika ti umuna amangan, ibatsyam mat ati kabalay baw. Kano adda ti mabalin amay tulong mo kadakwada. Aramidam, tapno maragsakan damat ken ka. Masaya at mo tinagawit kayo tatang. Sa dino tinagkapan niyo. Iti ayan ng Team Cecil. Kahit anya nga ti plano yo ita. Agsubli akong dito balayo. Saan ang nasakit tinakam yo kada kami nga agasawa, tatang? Sa anet. Anya ko matipagsakitan tinakam ko. Kat bindot kumot day dyan. Sigurado kayo, tatang. Wala! Nagpilas kayo nga ro din, tatang. Tamangan kayo. Nalpas kami na nangan itay. Mala, mangan kayo. Una yan, no kaanumat nga ado ti malabaan. Nadadaal pa'y lang mat ti washing machine. Ay, Ada ka di pare ko, Teresa. nadadaal sa mat ti washing machine, tatang. Di mat agtayagan. Kita akban. Ang mga numatarimaan ko ba? Ha? Amuyo ti mang tarimaan, tatang. Ipadas ko, Siyak mo lang, di mangtartarimaan ka na iti appliances, ba? Di si bibiyag pa, na dinanang yaw. Adda tituls ni Edo ijay salas, tatang. Ang mga nukasapulan niyo. Uy, iruwan mo na ko. Good job kayo ita, tatang. Ha? Tinarimaan nyo kanumot ti washing machine kung ni bakit ka. Wan, pinagpraktisa kita. Da kayo kanupay ti nagluto iti pangrabyan tayo. Ay, wala. Napluan damot ti serbek, iti na ito abalay. Mabisin kayo ka day. Mangidasara ko niti kanin kayo. Nakaidasaran ti manugang yo, tatang. Ay, ang gigitin tayo ko rin na mga na. Ang mga numailawan man na tao, may musko ti sida. Ang lalaki. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Lakay, kitaan to'y post ni Leia. Oray na lang i-post tinaimas asidada kanila kay na. Anya ti si dadaya. Adobo ang manok. Ay, kabayam. FB na mo tapagipusan na. Awan pakibiyangan na, noan yaman ti kayat na nga i-post. Agluto ak mamat iti adobo ababoy ta i-post ko mait. Tulad mate. Ay, ipakita mat ang kabaelak ti gumatang iti karne. Kan kabaelak nga artapan dagiti post na. Aha. Apal mong sama, dahi ta bakit? Ay, anya ko mamat ti apalak ken kwa na ngay. No anya ti kabaelan na, ay kabaelak mat. Kabaelak pa'y nga artapan ah. Nanang, awaton nyo dahi to. Para kada kayo. Anyagay daytoy. Inluto ni Piling nanang. Adobo ababoy. Imbag man ta na imas ti sidayo. Kat adayo pa'y matiswildo yung agasawa. Imapal man ni Piling itipos ni Leia. Iso ang nagluto mo iti adobo ababoy.
Apay, adobo mo't ababoy ti sinadaliya. Adobo a manok nanang. Ngam kayat nga rod kanong artapan ni Piling. Adamot palpalanggwad ti asawa, mistong. Katanya nga rod nga iti maramidak nanang. Kat na ikasar kumutan. Di anong sakaw. Tanong mo na matarimaan dyan TV. Tanadadahil, bakit? Iso kapilitan na gumatang ta iti baro at TV ta. Katwan amok asaan mo ama ano santi saan nga agbuya iti TV. Iso akapilitan agumatang ta. Mapan ka nga ro withdraw iti gatang ta. Bawasan man ang turnong ta. Saan abalay, masukatan to bakit? Kaya't ko tay flat screen ti katangan ta. Tay sumutin ti uso ita. Ita ka din ama panak agwithdraw. Wan, kun dumagas kan to mo tayo na gumatang iti TV. Kadoon na ka, tasi ka ti agpiling. Sige nga raw. Anya ti sirip-siripon di ta Piling. Lakay, kita ti bababada iti lugan. Flat screen mat at TV dayta. Damot gardo kan leya ka aruba ta kita. Gimatang da iti baro at TV dalakay. Kaya damot nga tatagpabaro iti TV Ay, gumatang tamat lakay. Jay dakdakkel ng iti dayta. Mabalin pa imot TV tayo Saan gamot lang ang mahiling agbuya? Takay kahit mong tumot lang ti mapan makichismismis no kasta nga awan trabahom. Ay, sa anak nga agpaabak lakay. Basta gumatang ta iti dakdakkel at TV. Isupe a paggastusan ta. Imbis nga dornong ta, mabawasan man no gumatang ka iti TV. Jak nga rod kaya ti marartapan istong. Basta mapanak mat gumatang iti dakdakkel at TV inton bigat. Nakasukat ka matpiling. Saan mo mat nga itsura ti mapan makichismis dita store? Apay agpaili ka. Ay, wananang. Papanamngay. Mapanak man gumatang iti flat screen at TV. Apay nadadaal ti TV oh. Apay, masapul ang madadaal sa gumatang. Sana mabalin nga agpabaro kami ti usarme. Ay kat mapalin mo't ano baknang ka. Gamno mangurkurangas ka. Ano ano anya ti adda. Kat saan kami mat amang urkurangas nanang? Kayat mo asawan, saan anadadaal ti TV yaw? Kayat mo laang ti agpabaro. Uwan nanang. Ay na, urnungan nyo latan ti kwartayo. No saan mo't akasapulan ti gatangan yaw. Imbag ka nga daw sa rin nyo inton maadaan kayo iti anak. Ay nananang, sandak nga isuraw, tadyak kaya ti marartapan kunakmat. Asino ayamo ti mangarartap ken ka? Nileya akaro ba Napasindayag mat day dya babae. Gimatang iti flat screen na, di gumatang akmat. Ay, kimaro man ti ugali mo nga agtutulan. Neng, anya ti sirip-siripom di tatawa ba kay? Kita lakay. Napanmat gimatang dapiling iti flat screen at TV da. Kat dakdakkel pa'y ngam ti ginatang ta. Neng, huwag nagpaisaw. Agtutulad mo't day ta apiling. No agposak, agpos mo't. Itatagim matangak iti flat screen at TV. Gimatang mat. Anya pa'y nga tati sumaruno at tuladin na kanya. Umapal nga tamo ta, iso at umulan. Tulad-tulad mo't day ta babae. Awan originality na. Kahit naragsakan ta dadakila TV ta. Ay permi Amok, nakita lakit din nila gimatang akmat iti TV ta. Amok nga da iti balay da itay imbabata ti ginatang kwa TV. Kung kuna na siguro iti panunot na ita, kit agtutulad ka, naapal ka. Oho, ti adakit di iti panunot na akit. Ado ti kwartak, tadakdakkel to'y ginatang kwa TV. Panagkuna na siguro, isu na laang, ti adakwarta na. Anya pa nga iti sumaron na tuladong ken kuana.
No saan ko maapasikat, di saan ko kumamat atuladan. Panagrik nam lang dayta. Nga maawan ti panunot na ti agpasikat. Napig sa ti panagrik nak istong. Ammo kapaspasikatan nak dayja a babae. Awan mo trabaho ta iti Sabado, kan iti Domingo bakit? Agpasyar ta mo iti bagyo. Taapay ang nakalagip ka nga agpasyar. Makapa-stress nga rin ti puro trabaho. Mapantamam mo, relax. Mayat sang agpayso Adam amo nga agpatpatransyen iti bagyo. Iti ti pagdagosan ta. Nalaklaka iti hingam ti ag-hotel ta. Ay na, excited ako lakay. Alang nga rin bakit? Pero buat mo nagiti kasapulan ta. Adamanin post ni Leia lakay. Napanda nagbakasyon ni Bagyo. Saan mo ako na amapan kamay? Mapanta ah. Anya? Artapak dagitoy post na. Kita transient laang tinagdagusan da. Kat anya kumangay no transient. Mapantamat agdagos itinginginaan a hotel ija Bagyo ah. Taipos ko mat tapno maartapak. Ay na, umapal ka man ako nakon. Sa anak nga umapal kunak tumat. Ipakitak lang akabaulak nga artapan ti kabaulan ni Leia. Ay na, kastamlatan piling. Tulad-tulad ka? Di na kun kontraan. No kayat mo saan ta nga agapa istong. Kunak tumot atul tuladan nakdayjay apiling. Taapay bakit? Kita nagpost mo't anapanda ijay bagyo. Anya laki din. Kit imapal nga taa. Oh, tulad-tulad kit di Ar-artapan na dagiti ipupos ko. Amangan no atap mo lang bakit? Saan mo lata napanpansinin dagiti ipupos na? Ay gayam. Mabalintan sa amot ti mangirwar iti motor ta bakit? Kat sikaman na kay, jakmat amo ti presyo dagiti motor no umanay ti urnong ta. Oray jay medyo nalakalaan nga motor bakit? Saan na tayo nangina? Katun alakay, jay kabailan lang ti bulsa. Jay saan ang maigatang amin nga urnong ta. Mangibati ta iti pang emergency ta. Saan tayo nga amo no anya ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Uwan bakit? Saan ta nga ibusin ti ornong ta? Adalat tamot mabati ha? Sigurado nga apalan manen ni piling no makita na nga adda motor mo. Ay kat bayam tagumatang mait no kayat na. Sigurado at tumulad manen. Makatulad to lang ata iti pagsaksakitan ti ulo na. Magmag na kayo mo na, naggapan niya oh. Ay, di taman barangay hall. Ay kat lumugan kayo na, tay dagas kayo dita balayaw. Magmag na kayo kat nagpudot. Adagaya man motor mo. Wala na, kasapulan kami ni trabaho. Tapno sa anak binigat nga agkumyot. Ay, wad ba't kit di Nasaysaya at no ada service mo. Wala, lumugan kayo na. Adamo gaya mon motor ni Gardaw. Anya? Nagkuna? Katnoin lugan nak itay, nalabsan nak ang nagapu di barangay hall. Sigurado kayo ang motor na. Sana binulod. Saan? Di na ko nga ron. Kasapulan na kanong amin iti trabaho na. Kastagayam. Ay, anya ngay ang motor. Tay nalakalang mati brand na ang motor dayjay. Nga mabalin mo dayjay basta amo na nga nadan. Ibagak mamut kini istong tamangirwar mo't iti motor na. Agtulad ka manan. Apay adak kwartayo aya. Mabalin mo't ahulugan. Ay sanad na hulugan tumot lang. Ay, imposible. Asaan mo't ahulugan tinala daleya. Kat tuladam nga raw no kas pangarigan. Ay, agurnong kakiday. Saan aday taggastos ti amom? Basta nanang. Amuyo mo't ajak kayat ti maarartapan.
matabasit lang turnong ta. Urang dadya may gatang iti motor. Uray hulugantan Day takit ta kumaro man ta kinaman nag-aapal mon. Tuladem la amin na makita mi ti karubam. Kasano kat pasikatan dakmat? Kat pakabasulan da ba yan, no gumatang da iti kayat dagatangan. Ta ibagam apaspasikatan da ka. Talaga pasikatan daklakay. Unay gatigas ta na palagpampanunod mo. Basta, mapantamang irwar iti motor. Tay motor, anangin ngina ti brand nangam tay motor da. Jak kayat ti paartapan kung naktumat ngamin. Kita umlakay, at damat baron ang motor da piling. Nakita, bakit? Katwan, nangingina pa'y tay motor da ngam tay motor ta. Sa bagay, kastamot ti aramid na. Amin makita na kanya, ti kayat na, artapan na. Bayamon, bakit? Sakit na siguro ang tikas niya. Saan na mabaliwan na itang ugali na? Makapainsulto mo maminsan. Bayamon ko naktumay. Saan aday ta ti paka-stressa? Saan mo lang ta napanpansinan tararamidin day ta karuba? Nanang, umutak man iti 500 yun adda. Dayta, mailumlom kayon tula nga ta iti utang, gapo iti aramid ti asawam. Wan nga rod nanang. Marigatan kami amang tinag iti motor nga inwarmi. Kasano, katong palamat amin akayat ti asawam. Mangrugi ita. Saanan, nanang? Saanan ko na ba ata marigrigatan kayo ni ti gastos? Wan nanang. Kan talaga apulos nga awanan ornong me. Mapanmatan iti motor amin ang sweldo ming agasawa. Agpanunot mo't nga ta itan ti asawam. Makitam tirigat ti biyag dayta. Malpas tumatlaang daytoy arigat talakay. Ay, sapay la kumatawan pa'y tigatangan ni Leia nga appliances da. Tapno di nakmaartapan. Makauman dayta nga ibagbagam. Apay kami na masapol ng artapam ni Leia ya. Nagpalangguad nga rod. Si kakit di palangguad Iso ti palangguad. Tultuladag laang. Kan artapak. Tapno saan na ako na nga agrigrigat ta. Nadamag mo dyan damag may papankin ni Leia. Adaman ginatang na nga usardan. Nangina ka di. Mga no saan ta nakabailan agatangan. Saan agim matang iti osarda? Nudikat na dungpar kano iti tricycle. Kat adda ita di ospital ni Leia. Anya? Kat anya pelang tararamidam ngay. Nekitaan niya kay kumati aramida. Ay, mapangkamot nagpadungpar Kat numartapam, anya. Diyay dakkel alugan ti pagpadungparam. Anya? Ay, si kamot lakay. Apay mo tinakas ta ti bagbagam. Kayat mo ka di ama ospitala? Kasano ka tulad amin na makitam kinileya? Itang rod, matulad mo, tinapasama king kwa na alaman. Ay, saan alakay? Awan pagpa-ospital ko. Awan pulusan ti duldulin ta kwarta. Iso amanipod ita. Sardengamon at tulad-tuladan ni Leia. Tano saan ka pa ila sumardeng? Amangan lumapasamak matkin ka tinapasamak kin kwa na. Ay, wan lakay. Sampag ka. Gapuiti kinaman nagtutulad mo. Inaldawlatan na puro ugot ti sidatayo. Anya laki din. Saan mo atuladay no saan mo mo't akabailan? Nasaysaya at agbyag simple ken awan kakompetensya na. Anya laki din. Kapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparak. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, manang tarabay.